ashike hano kugira ngo abanda hagishubayo kubuntu n'imbabazi bamugirira abasabyi n'abasabikazi bawe Mana bwoko bwawe bw'abahungu n'abakobwa ngaba barakinje bari imbere yawe uriho bashagaje Mana bagabwire bagomba kurya bagomba kunywa mitima ya benshi maze yongerere mekani yongeremeshwe tuguhaye kaze tuguhaye karibu ngwino twimemo umwana n'umukiza wacu mushumba wawe nakwije mugirira imbabazi mugirira ikigongwe mukoreshe nk'uko wagabiye muhemu wamuhaye abwire muhemu wo mw'ijuru abari baza kumukoresha nakwishe gutuza no kumviza amajambo yawe bize kuba nk'uko ugomba tubisezere mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Reka tuvuge ngo genda ubabwire bayumvaye irazi kuraba 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 Yesu nasirimwe. Tanezerewe no kubona abashyitsi nk'aba hano mu ngoro y'Imana. Yesu nasirimwe. Ama tudatubese abaririmbyi baririmbyi bwa nyuma hariho amazamu abiri baririmbyi bakoze icyo cyaha. Ugasanga umuntu ariko arasenga aza mu gipfumu. Ugasanga umuntu ariko arasenga yirukira mu mvugiswa. Yesu nasirimwe. Yesu nasirimwe. Kuvugiswa siko gukizwa, kwitwa mwarimu siko gukizwa. Yesu nasirimwe. Yesu nasirimwe. Reka n'akarorero kamwe kabaye iwacu ku ishengero ibyuma by'amasengesho bikivuga. Yesu nasirimwe. Uyu mugabo twaratazira akazunguruka akimanya hasi ariko atirwa tudagomba gusohora tukabura. Imana turabarire cyane. Umunsi umwe arabwira umukozi mugenzi atujye mugabo reka tumupime tumusire ku munzane kuko Imana yabwira Gideyoni ati abantu ko ari bese barenze urugero basira ku rusi maze bagusuzume. Umunsi umwe rero turatazira ariko tuvuga ati niyasubira kugwa hasi duca dukoma induru ati ngahabasoda hama turaba ko ari mwemo w'Imana. Yesu nasirimwe. Hanyuma rero ya munsi turatazira wa mugabo atangura kudandabagana wa mugabo yimanya hasi naguze turiruka ati ngahabasoda n'abacaranga mukanga bagete. Haleluya. Igara n'umurongozi mu ngoro y'Imana manda usuzume umuvugizo kuvugisha siko gukizwa kwitwa mwarimu siko gukizwa bene nawe. Yesu nasirimwe. Yesu nasirimwe. Abantu bagomba batagira ibitangaza ntibagomba kumva ijambo ry'Imana. Ubuvugishwa buza mu ijambo ry'Imana. Tugomba kuba ibitangaza. Yesu nasirimwe. Kweto hinduziza n'abariko mu nzemese nabi ugiye kwambara ibirato byiza n'ababwiye byaratotse bene nawe. Yesu nasirimwe. Ndagiye ahantu mu kindi cyumba cy'amasengesho sanga umukozi w'Imana abantu yabagize nk'imbohe arakurikira akagashyiramo amazi ngo abantu bamwe batabana. Yesu nasirimwe. Yesu nasirimwe. Yesu yarabwiye ngo birabumvira n'abatumbira bizibonanira. Yesu yarabwiye ngo birabumvira n'abatumbira bizibonanira.
kumwavuga ndakakora kamwe gasagomba Yohana 6 umurongo uheretse 27 haruguru ibiharuro 28 Yohana 6 27 Yohana 6 27 akarongo kanyuma gaheza kuri 27 karongo gaheretse 27 bavuga ngo mukorere Yohana 6:27 3:7 Yohana 6:27 tumereze karongo gahereza kanyuma mu harimo ibiharuro 40 icyo datama cyose kiranshikira kandi woza kuri jewe sinomuhinda na gatoya. Haleluya. Amen. Avuze ngo icyo datama kirante Yesu nasiwe iyo maze kugobanura kamere yawe ukava mu gasobi ugahagarara neza icyo ugiye kwata ku mwana w'umuntu kirasohoka utari kuraza kwiba ngo zana erayo zanibi Yesu nasiwe. Amen. Ari umukozi w'Imana ari ngibohero rya Rumonge yagiriye umuntu n'inyosi tukono babyita ngo amuzengira kw'ikihuzu umazi asuse bidugo biramufatira mu kogataza yamazi araheruka asaramuturira asarasikana. Mukozi w'Imana ari ngibohero rya Rumonge ndakunda kugenda indirimbo baririmbye uwo Musa w'indani yarancumise mu mutima yavuga ngo bakozi b'Imana muradusengera unabugara baturimo tubuvemo amahoro ndatsiye nkorora Moses ngo bakazi b'Imana muradusengera unabugara baturimo tubuvemo amahoro yewe utaraza mwibohero rya Rumonge nturabibona iyo ndizera mu mutima ndanyuma umutima ndagutoza guturura neza ndenganye imiryango ibiri. Yesu nasimwe reka turabita amajyi y'Imana itakozwe n'intumwa 2:3 hama cyatubangaye dukorese umwanya cyakozwe n'intumwa 2:3 bagani yana batizwe abone guharika ibyaha byiwe ababana namwe basenga ariko bararengana bumviza amajyi y'Imana ribaze ko bene data. Yesu nasimwe niba kora icyaha tubitwa mu mutima n'uburagirwa nta mwami w'Imana ubugira muri wewe. Yesu nasimwe bakubatirize mu kwa batwara ikigendesi imbere yo gukora icyaha umuntu afise mwemu yera yumva mwemu yera tubitwa yewe kirege mwemu yera igira kwagiriza aba bagabo namwe basenga ariko bumviza amajwi y'Imana ribaza ko ribacubita mu mutima aba bene data bacubiswe mu mutima barabazinya ati mbega mu kabondo byogenda gute batangura gutumirana muri bo umukuru atumira mutoya mutuwa mutoyi. Yesu nasiwe. Haleluya. Ati ibintu ni byiza yamwe na subasha birandengere aba bagabo ngo nanange basenga ariko bumviza amajwi y'Imana ribaza mbere nawe uratubitwa mu mutima y'abandi bari kwa kudakora mbere uratubitwa mu mutima iyo waserewe mbere uratubitwa mu mutima utaje mu bikorwa bishenge mbere uratubitwa mu mutima utaje gutegura. Yesu nasiwe. Abantu ni tugomba kumviza amajwi y'Imana tugomba cyane bitangaza tugomba twaravugishwa yewe ari mu nyengwe yewe ari mu irimbo yewe ari mu igagi yewe ari mu ibohero. Yesu nasiwe. Haleluya. Igituma abantu tugomba gukizwa tugomba Imana y'ibitangaza ari mu minsi mikuru twararuze ariko kwisika ngo ntawe urakwidusa. Yesu nasiwe. Kwisika ngo nta numwe aridusa impunzi warapaza uridusa ariko Imana nirabe impuzu gusa Imana irabe ikintu hari umuntu bene data Imana nirabe isu yawe Imana irabe ikintu ukwiye kunzu yawe uhaye umuntu kitu napea mtu. Yesu nasiwe. Haleluya. Abagabo namwe basenga ariko bumviza amajwi y'Imana ribaza ko mwemu yera ariko arabagiriza ati Imana kwagira gute Petero azaza Petero n'izindi ntumwa ati none bagabo bene data mbere tugire gute Petero arabisura ati umuntu wese muri mwebwe nihana batizwe habone guharika ibyaha byiwe. Yesu nasiwe.